Muri APR Football Club ngiye kubahereza inkuru y'umunyezamu Ntwari Fiacre. Birashoboka ko ashobora kuza muri APR Football Club, niyo mpamvu APR Football Club yanze kugura umunyezamu w'umunyamahanga mu gihe yari yararangije ibiganiro by'ibanze n'umunyezamu w'Umugande ukina muri Ethiopia. Ariko ngiye kubahereza inkuru cyangwa se ibiganiro witwa Ntwari Fiacre yagiranye n'ubuyobozi bwa APR Football Club. Ni igihe Ntwari Fiacre yari yaje mu mwiherero w'igihugu, yaje mu mwiherero muri kampu nationale y'igihugu Amavubi, mbere yuko berekeza muri Algeria. Uyu musore yahuye na chairman Tade Dior Rusanganwa, yahuye na bamwe mu bayobozi ba APR Football Club, baraganira. Nibyo bintu ngiye kugarukaho. Ariko kandi kantu nanyuzamo wenda gatoya nuko ku munsi w'ejo murabizi ko APR Football Club yari yagize bari batumiye abanyamakuru, ibyo ngibyo abakunzi ba APR Football Club murabizi. Ariko ngewe ndi muri gahunda yo kujyamo imbere mu byumba ngacukumbura. Ku munsi w'ejo chairman wa APR Football Club Dior Rusanganwa, mbere yuko bagira gute bakora ikiganiro n'abanyamakuru, cyari giteganyijwe ku isaha saa 8 zuzuye, gitindaho hafi saa n'igice. Uti iyo saa n'igice batinze bari mu biki? Chairman wa APR Football Club ku munsi w'ejo murabizi ko twagiye twumva ko abanyamakuru bari hari Ishyorongi bagiye babona abakinyi barimo Iragwa Haje, abakinyi barimo Ngabonziza Pacifique, barimo Iragwa, barimo uyu musore Bugingo Hakim ndetse na Adolphe. Ikintu naje kumenya nuko ejo mbere ko bajya mu kiganiro n'abanyamakuru nuko aba bakinyi bari kumwe mu cyumba hariya Ishyorongi, bari kumwe na chairman wa APR Football Club. Ikintu ngo bari barimo banoza cyangwa se ibintu bari barimo batunganya ni ingingo zimwe na zimwe mu masezerano abasore bamaze gusinya. Barimo bababwira ati nusiba imyitozo bizagenda bitya, nugira gutya. Nibyo ngibyo ngo bari kunoza. Niyo makuru naje kumenya. Aba bakinyi baje kunyura muri korodoro, bahita bagira gute, bahita bajoininga nabo ikiganiro n'abanyamakuru. Nuko nguko aba bakinyi bagaragaye Ishyorongi. Nicyo kintu cyari cyabajyanye Ishyorongi, bari bagiye kugira utwo banegosia. Ndetse na Ombolenga nawe yari arimo ku munsi w'ejo, nawe byararangiye. Ariko reka dukomeze mbazaniye Zandani, umufana wa APR Football Club. Nizere ko kanda subscribe ari ibintu byoroshye, ni ibintu byoroshye. Bibaye ngombwa ni video wayisharinga bagenzi bawe mukagira gute, kuko APR Football Club imeze neza cyane, imeze neza. Uti Ntwari Fiacre na APR Football Club byagenze bite kugira ngo APR Football Club ifate umwanzuro wo kugura umunyezamu w'umunyarwanda, kandi yari yarasozanyije ibiganiro n'umunyezamu w'Umugande ukina muri Ethiopia. Ntwari Fiacre yitabiriye umwiherero w'igihugu mbere yuko bafata indege bajya muri Algeria. Ntwari Fiacre yahuye na chairman wa APR Football Club baraganira. Ntwari Fiacre yemereye ubuyobozi bwa APR Football Club ikintu gikomeye cyane ngiye kubabwira. Ntwari Fiacre yabwiye ubuyobozi bwa APR Football Club ko agiye kuganira n'umu agent we na Aja we nyine, akamubwira ko APR Football Club yamuganirije. Ikindi ngo nuko ikindi ari kumumenyesha, yari kubwira agent we ko nuko rwose agiye kumushakira amakipe mu gihe Ntwari Fiacre cyangwa se babona amakipe ari kumushaka, ari amakipe nyine ari aho ngaho asanzwe kandi wenda adatanga n'amafaranga menshi. Uyu musore Ntwari Fiacre yemereye Dior Rusanganwa ku meza, ababwira ngo ngiyewe nimbona amakipe
arimo aranshaka, ari amakipe aciriritse, amakipe asanzwe, amakipe nyine ubona ko nyine ari aho tu yemereye ubuyobozi bwa APR Football Club ko bitarenze mu kwezi kwa karindwi azaza agasinya amasezerano y'imyaka igera kuri 2, ariko arababwira ngo mu gihe bitakunda, mu gihe nabone kipe iri hejuru yanyu, kipe imwe amafaranga, nzagira gute, nzabamenyesha ko natazaboneka. Ntazaboneka. Ni uko gufata umwanzuro ubuyobozi bwa APR Football Club ku munsi wa gatandatu bakoze inama banzura ko bagiye kugura uwitwa Adolphe Hakizimana akaza agafatanya na Pierre. Nane baravuga ngo uwitwa Pierre ni umunyezamu mwiza usoje shampiyona, Adolphe ashobora kuba umunyezamu wa kabiri, mu gihe Ntwari Fiacre kuza bitakunda, right? Ntwari Fiacre Ishimwe Jean Pierre azagira gute, niwe uza afata izamu, niwe uzahita agira gute abo umuzamu wa mbere, ariko Ntwari Fiacre naza. Ikintu bumvikanyeho nuko APR Football Club yamusabye ko izabamenyesha cyangwa se Ntwari Fiacre azabamenyeshe itariki CAF yatanze itaragira gute, CAF yabaye itariki bagomba kuba batanzeho liste y'abakinyi bazakoresha mu mikino ya CAF Champions League. Nicyo kintu bakemeranyijeho. Ubwo rero nta gihindutse nuko Ntwari Fiacre nibigera muri uku kwezi kwa karindwi atarabone indi ekipe azaza gusinyira APR Football Club abe umuzamu wa mbere. Ni inkuru nziza cyane rwose, narabikunze ngewe, niyo mpamvu rwose mwagiye mubona APR Football Club isinyishije uyu muzamu, nicyo kintu cyabiteye. Nimugire ngo arekire, kandi abakunzi ba APR Football Club simbabeshya,